Priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama. Da li znate kako da zaštitite sebe i svoju porodicu od posljedica vanrednih situacija? Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama. Republika Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Misija OEBS-a u Srbiji, NOIS, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije. Izradu ovog audio priručnika podržale su Misija OEBS-a u Srbiji i Vlada Švedske u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji. Stavovi izraženi u priručniku pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS-a u Srbiji i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju. Sadržaj. Uvodne reči. Strana 2. Osobe sa invaliditetom, deca i stari kao posebno osjetljiva grupacija u vanrednim situacijama. Strana 4. Požari u domaćinstvima. Strana 5. Šumski požari. Strana 8. Poplave. Strana 10. Spasavanje i rad na vodi, otvorena voda, reke i jezera. Strana 13. Klizišta i odroni. Strana 15. Zemljotres. Strana 17. Tehničko-tehnološke opasnosti. Strana 20. Nuklearne i radiološke nesreće. Strana 23. Terorizam. Strana 25. Ekstremni vremenski uslovi. Strana 27. Ekstremna vrućina, toplotni udar. Strana 27. Ekstremna hladnoća, snežne oluje i smrzavanje. Strana 27. Mraz. Strana 28. Oluje i udari groma. Strana 29. Neeksplodirana ubojna sredstva, NUS. Strana 31. Saobraćajne nezgode. Strana 32. Prva pomoć. Strana 33. Završna reč. Strana 35. Brojevi hitnih službi. Strana 35. Uvodna reč. U posljednjih 30 godina višestruko je povećan broj katastrofa u svetu, kao i razarajući efekat koji imaju na društvo i okolinu. Iskustvo Republike Srbije, koje se tokom proteklih godina suočila sa brojnim katastrofama koje su za posljedicu imale ljudske žrtve, patnju i materijalnu štetu, potvrđuju činjenicu da vanredne situacije poput elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških akcidenata narušavaju bezbednost i opstanak čitavih naselja, pa i regiona. Posljedice katastrofa mogu se značajno umanjiti ako su ljudi dobro informisani i upoznati sa načinom prevencije katastrofa. Ukoliko ste svesni mogućih opasnosti i rizika u vašoj okolini, ukoliko znate kako i gdje da dobijete informacije, kako da se organizujete u kritičnim momentima, vaš život i život vaše porodice bit će bezbedniji. Vi ste glavni akter u ovom sistemu. Vi morate biti svesni opasnosti, znati kako da reagujete i kako da sarađujete sa spasilačkim službama. Kada se vanredna situacija dogodi, najčešće bez upozorenja i iznenada, vi i vaša porodica suočit ćete se sa raznim poteškoćama i biti prepušteni sami sebi, dok spasilačke ekipe ne stignu na lice mesta. Od velike važnosti da poznajete procedure i korake ponašanja u tim momentima. Svrha ovog priručnika je da pomogne vama i vašoj porodici i ukaže vam kako najbolje da reagujete kada se nesreća dogodi. Čitajte pažljivo, ovaj priručnik upozorava na opasnosti, ali pruža odgovore i daje sugestije koje se u momentu katastrofa mogu pokazati dragocenim. Misija Sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova je zaštita ljudskih života, životne sredine, materijalnih dobara i kulturnog i istorijskog nasljeđa, kao izgradnja, održavanje i unapređenje sposobnosti čitave nacije za preventivno delovanje na rizike. Sektor za vanredne situacije nastoji da odgovori na izazove i ublaži posljedice od različitih katastrofa koje mogu pogoditi naš region.
Nesreće u različitim vidovima, požari, poplave, zemljotresi, klizišta, hemijski akcidenti mogu se dogoditi svuda, u svakom momentu i bez upozorenja. Zato je prioritet sektora blagovremeno i profesionalno reagovanje u takvim situacijama. Vatrogasci i spasioci spremni su da u svakom momentu pruže svoj maksimum u zaštiti i spasavanju naših građana. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republika Srbija. Uvodna reč. Zaštita i spasavanje osoba sa invaliditetom u elementarnim i drugim nepogodama i katastrofama jedno je od veoma važnih i osjetljivih pitanja koje do sada nisu bile u dovoljnoj meri regulisane pozitivnim propisima iz ove oblasti. Da bi se povećala bezbednost osoba sa invaliditetom u elementarnim i drugim nepogodama i katastrofama, potrebno je podizati svest građana, kao i samih osoba sa invaliditetom o načinima reagovanja u kriznim situacijama i posebno spašavanja, kao i bliže definisati procedure, nadležnosti i odgovornosti za evakuaciju, zaštitu i sklanjanje osoba sa invaliditetom. Važni segment u tom predstavlja i kontinuirano obučavanje učesnika sistema smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda i vanrednim situacijama. Također, neophodno je da sve informacije o sistemu zaštite i spasavanja budu dostupne osobama sa invaliditetom u njima pristupačnim formatima i tehnologijama, kao i da se posebna pažnja posveti obuci svih subjekata integrisanog sistema zaštite i spasavanja, kako bi osoblje moglo da pruži odgovarajuću pomoć i osobama sa invaliditetom. Potrebe osoba sa invaliditetom je neophodno imati u vidu i prilikom planiranja i sprovođenja programa rekonstrukcije, uzimajući u obzir standardne pristupačnosti univerzalnog dizajna. U skladu sa tim, pripremljena je verzija porodičnog priručnika za ponašanje u vanrednim situacijama i to u cilju pružanja kvalitetnih informacija za bolju pripremljenost građana, ali i samih osoba sa invaliditetom i njihovih ukućana u slučaju vanrednih situacija. Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije, NOIS, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije. Osobe sa invaliditetom, deca i stari kao posebno osjetljiva grupacija u vanrednim situacijama. Vanredne situacije mogu povećati ranjivost posebno osjetljivih grupa, kao što su osobe sa invaliditetom, deca i stari, i samim time one su u posebnom riziku. Kako osobe sa invaliditetom, deca i starije osobe nisu homogena grupa, već predstavljaju raznoliku populaciju, oni imaju različite kapacitete i potrebe. U skladu sa tim i odgovor u vanrednim situacijama mora uzeti u obzir specifične potrebe pojedinaca sa različitim vrstama i stepenom invaliditeta ili zdravstvenog stanja, odnosno uzrasta. Ukoliko u vašem domaćinstvu ili neposrednom susjedstvu postoje osobe koje imaju određeni invaliditet, slepi, gluvi, osobe sa teškoćama u kretanju ili korisnici invalidskih kolica, osobe sa smanjenim intelektualnim sposobnostima, trebalo bi uvek imati u vidu da će njima biti potrebna dodatna pomoć i trebalo bi unapred planirati ko će im i kako pomoći. Također je važno znati da neke od ovih osoba mogu živjeti same, bez drugih ukućana, te bi bar neposredne komšije trebalo da budu o tome informisane. Razgovarajte o mogućnosti postavljanja vanrednih situacija sa ukućanima ukoliko među njima ima osoba sa invaliditetom, dece ili starih lica i naučite kako da im pomognete u takvim slučajevima. Generalno, imate u vidu da svi savjeti i uputstva koja su data u ovom priručniku za ponašanje u vanrednim situacijama, a koje se odnose na odrasle osobe, podrazumevaju da se ona odnose i na vašu decu ili stare ljude u domaćinstvu, kao i na osobe sa različitim vrstama invaliditeta, slepi, gluvi, korisnici invalidskih kolica, osobe sa smanjenim intelektualnim sposobnostima i sl. U većini slučajeva vrsta pomoći i način evakuacije bit će slični kada se radi o ovim posebno osjetljivim grupama,
tako da ih treba zapamtiti i koristiti u vanrednim situacijama sa odgovarajućim izmenama primjereno vrsti vanredne situacije. Požari u domaćinstvima. Požari u domaćinstvima. Požar je realna opasnost u kojoj pored materijalne imovine možete izgubiti i život. Nemojte dozvoliti da vam se dogodi. Obezbedite se na vreme. Kako ih sprečiti? Od velike važnosti je da poštujete sljedeća pravila. Pod 1. Ne ostavljajte šporet uključen bez nadzora. Pod 2. Nemojte pušiti cigarete u krevetu. Pod 3. Redovno proveravajte elektroinstalacije, grejna tela i sisteme. Pod 4. Držite upaljače i šibice dalje od dece. Pod 5. Nemojte koristiti grejna tela na gas ili sa otvorenim plamenom, kamine, u prostorijama koje imaju slabu ventilaciju. Preventivne mere. Iz podruma, garaža, tavana i sl. Uklonite sve uskladištene zapaljive stvari, poput starih časopisa, kutija od farbi, razređivača, kao i starog nameštaja, garderobe itd. Protivpožarna stepeništa i prolaze redovno čistite i obavezno održavajte prohodnim, jer to vam je najčešće jedini bezbedni put i način da sačuvate svoj život i život vaše porodice. Prekontrolišite vašu vatrogasnu opremu, protivpožarne aparate, creva, hidrante i održavajte ih u ispravnom stanju. Naučite da pravilno koristite, aktivirate protivpožarni aparat i podučite svoje ukućane, jer u slučaju požara nećete imati vremena da proučite uputstvo za upotrebu na nalepnici aparata. Naučite decu da u slučaju požara pozovu vatrogasno-spasilačke jedinice na broj 193. Ukoliko primetite požar ili osjetite miris dima u vašem stanu ili zgradi, pozovite vatrogasnu službu i nikada nemojte pretpostavljati da je neko to već učinio. Neugašeni opušak cigarete nikada nemojte bacati kroz prozor ili sa terase, jer će u većini slučajeva završiti u sobi ili terasi u nekom od stanova ispod vašeg i izazvati požar. Uputstva za ponašanje u slučaju požara. Ako u toku noći primetite požar, a nemate alarm za slučaj opasnosti, izađite na prozor ili u hodnik i vičite požar, kako bi probudili ukućane i komšije. Pozovite broj 193, dajući konkretne podatke o lokaciji požara, adresu, sprat i broj stana. Ukoliko je požar zahvatio samo jednu prostoriju vašeg stana, zatvorite vrata te prostorije i isključite električnu energiju. Pozovite vatrogasce i evakuišite ukućane, a ako je požar manjeg obima, pokušajte gašenje. Ukoliko u svom domaćinstvu ili u samoj zgradi imate osobe sa invaliditetom, naglasite to kada pozovete vatrogasce i navedite vrstu invaliditeta. Ako je požar većeg obima, napustite stan zatvarajući sva vrata za sobom. U suprotnom će se zbog dotoka svežeg vazduha požar brzo proširiti na ceo stan. Prilikom evakuacije važno je da svi ukućani se okupe u istoj prostoriji, jer postoji mogućnost da se deca iz straha sakriju. Tek kada su svi na broju, krenite ka izlazu. Ako među ukućanima ima osoba sa fizičkim invaliditetom ili teškoćama u kretanju, uključujući i starije osobe, razgovarajte sa njima o mogućnostima pojave požara i načina evakuacije u tom slučaju. Treba proveriti da li osoba može da se kreće sama uz pomoć druge osobe ili koristeći rukohvate ako u zgradi postoje. Za osobe koje koriste invalidska kolica važno je znati da li su mehanička ili elektromotorna i koliko je osoba potrebno da bi se osoba u kolicima bezbedno iznela iz zgrade. Bilo bi dobro da u zgradama postoji posebna kolica za evakuaciju i svima poznato određeno mesto gde ona stoje, kako bi se ona u slučaju potrebe mogla koristiti pri evakuaciji. Spremite se za susret sa gustim dimom i vrelinom. Ako imate vremena, obujte cipele sa debljim đonom, obucite kaput i vežite krpe i peškire natopljene vodom preko nosa i usta. Isto to uradite i za svoju decu ili osobe kojima je potrebna pomoć drugog lica, slepi, gluvi, korisnici invalidskih kolica i sl. Nikada ne koristite lift, zato što se u toku požara oslobađa gust dim koji sadrži mnoga otrovna isparenja koja brzo ispune okno i kabinu lifta,
što prouzrokuje sigurnu smrt od gušenja za sve koji se tu nalaze. Poželjne opcije za evakuaciju ljudi sa smanjenom pokretljivošću su horizontalna evakuacija van zgrade ili horizontalna evakuacija u drugi bezbedan prostor. Ako to nije moguće, isplanirajte unapred način spuštanja, podizanja osobe u invalidskim kolicima, koristeći njihova kolica ili stolice i kolica za evakuaciju. Ukoliko sami ili uz pomoć jedne osobe spuštate osobu u kolicima niz stepenice, ta osoba uvek treba da bude okrenuta leđima u odnosu na pravac kretanja, jer inače postoji opasnost da ispadne iz kolica ukoliko su ona nagnuta prema napred. Stolica za evakuaciju izgleda kao ležaljka sa skijama i točkovima ispod kojih rukuje jedna ili dve osobe. Kada se postavi na stepenice, ona klizi niz njih. Točkovi pozadi olakšavaju kretanje po ravnom, ali ove stolice nisu pogodne za velike razdaljine. Osobe sa invaliditetom se mogu uvek osloniti na pomoć svih stolica jer nije uvek moguće za korisnike invalidskih kolica da se prebace u stolice za evakuaciju ili da se održe u sedećem položaju. Zbog toga, stolice za evakuaciju ne treba posmatrati kao automatsko rešenje koje je potrebno radi evakuacije osoba sa invaliditetom. Ukoliko pomažete slepoj osobi da izađe iz zgrade, uvek joj opišite pravac kretanja i nemojte vi držati i vući za ruku, već ona treba da se drži za vašu ruku ili vaše rame. Ukoliko niste neposredno ugroženi požarom, najbolje je da ostanete iza zatvorenih vrata svog stana. U slučaju da dim počne da prodire oko vrata, natopite peškire i krpom i vodom. Stavite ih oko štokova i ispred vrata kako bi sprečili prodor dima u stan. Ako je spoljašnji vazduh čist, izađite na terasu zatvarajući balkonska vrata za sobom i sačekajte da vatrogasci završe gašenje požara, jer ste u svom stanu najbezbedniji. Upamtite, nemojte koristiti vodu. Da biste ugasili požar na električnim instalacijama i aparatima, možete biti izloženi strujnom udaru. Da biste ugasili požar izazvan benzinom ili uljem, jer ove supstance plutaju na površini vode i mogu da izazovu širenje požara. Šumski požari. Šumski požari su požari na otvorenom koji se brzo šire i zahvataju šumske predele i drugu vegetaciju, žbunje, nisko rastinje, travu u blizini poljoprivrednih površina, nenaseljena i teško pristupačna područja. Posebni vremenski uslovi, visoke temperature, jak vetar i suvo vreme utiču na nastajanje i širenje požara. Požari mogu biti izazvani prirodnim pojavama poput udara groma, ovaj tip je najređi, i od strane čoveka, odnosno slučajno, kratak spoj, pregrejene mašine, varnice tokom radova, nenamernim paljenjem, neodgovorno ponašanje na izletištima i bacanje zapaljivih materijala i podmetnuti kada je požar namerno izazvan od strane čoveka, izvođenjem poljoprivrednih aktivnosti, spaljivanje strnjišta, korova i ostalog otpada biljnog porekla, što je izričito zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara. Nažalost, ovakvi su najčešći. Kako bi se smanjio rizik od požara, poželjno je da ne bacate upaljene cigarete na otvorenom prostoru, ne spaljujete travu, nisko rastinje niti smeće na otvorenom prostoru, u urbanim sredinama, kao i na obradivim površinama ili u blizini šuma. Ne palite roštilj na otvorenom prostoru u blizini šuma ili u blizini suve trave ili grana. Izbegavajte radove na otvorenom koji bi mogli da izazovu požar. Ne ostavljajte smeće u šumi zbog mogućnosti samozapaljenja. Vodite računa o upotrebi otvorenog plamena i zabrane pušenja prilikom izvođenja žetvenih radova. Poštujte znakove zabrane pristupa u oblastima velike opasnosti od požara. Ukoliko se vaša kuća nalazi unutar ili u blizini šume ili šumske oblasti, nastojte da u prečniku od 20 metara oko kuće posečete nisko rastinje i očistite i uklonite suvu travu, lišće, grančice. Održavate dvorište, uklanjajte suvo lišće i grane. Nemojte da dozvolite da grane dodiruju zidove kuće, niti krovove i balkone. Ne držite zapaljive materijale i gorivo u blizini kuće. Obezbedite odgovarajuće protivpožarne aparate i servisirajte ih redovno.
Obezbedite česme sa dotokom vode i crevo za vodu dovoljne dužine da pokrije oblast koju želite da zaštitite, kao i rezervoare sa vodom i neelektričnu pumpu za vodu. Ukoliko uočite požar, odmah pozovite lokalnu vatrogasnu jedinicu na broj 193 i pružite jasne informacije o svojoj lokaciji kao i o tačnoj lokaciji požara. Opišite kakva vegetacija je zahvaćena požarom. Ukoliko ste u mogućnosti, ukažite na pravac širenja požara i ne prekidajte vezu dok ne date sve potrebne informacije. Ukoliko se požar širi prema vašoj kući, ostanite pribrani. Sve zapaljive materije koje se nalaze u blizini kuće prebacite u zatvorena i zaštićena mesta kako ne biste izazvali dodatno širenje požara. Zatvorite sve dovode za gas ili gorivo u blizini objekta. Omogućite prolaz vatrogasnim vozilima. Upalite svetla unutra ili napolju kako bi se povećala vidljivost kroz dim, ukoliko je vidljivost smanjena. Ukoliko je požar u blizini vaše kuće, ne napuštajte kuću osim ukoliko niste u potpunosti sigurni da ste u mogućnosti da se bezbedno sklonite. Mogućnost preživljavanja u stambenim objektima koji su izgrađeni od nezapaljivih materijala je velika. Uvedite u kuću cijelu porodicu i kućne ljubimce. Zatvorite sve prozore i vrata i blokirajte sve otvore sa mokrim tkaninama. Sklonite zavese sa prozora. Pomerite namještaj ka centralnom delu sobe, dalje od prozora. Zatvorite sva vrata unutar kuće. Obezbedite rezerve vode. Okupite se svi na jednom mestu. Osobama koje su slepe opišite šta se događa, a osobama koje su gluve napišite kratke informacije na listiću papira. Ukoliko se ukućani sa gluvim osobama sporazumevaju znakovnim jezikom, komunicirajte sa njima na isti način i u vanrednoj situaciji. Imajte u sebe baterijske lampe u slučaju da dođe do prekida snabdevanja električnom energijom. Savjet je da se evakuacija sprovede samo u krajnjoj nuždi, u pravcima koje nisu ugroženi požarom i dimom i prema uputstvima od strane nadležnih službi. Kada se požar ugasi, izađite iz kuće i odmah ugasite preostale tačke požara u blizini i obezbedite dežurstvo dok se sva žarišta potpuno ne ugase zbog mogućnosti pojave manjih požara u blizini zgrade kao i ponovnog zapaljenja. Upamtite, neugašena cigareta najčešći je uzrok šumskih požara i nikada je ne izbacujte iz vozila u pokretu. Kada ste u prirodi, opuške od cigareta uvek ugasite. Poplave. Poplave su česte elementarne nepogode koje mogu biti lokalnih razmera ukoliko pogađaju naselje ili manje zajednice ili velikih razmera ukoliko pogađaju čitave slivove reka i veći broj opština. Vreme razvijanja poplava varira od slučaja do slučaja. Poplave u ravničarskim krajevima se razvijaju polako po nekoliko dana za razliku od bujičnih poplava koje se razvijaju brzo, nekada i bez vidljivih znakova. Bujične poplave formiraju opasan i destruktivan plavni talas koji sa sobom nosi mulj, kamenje, granje i otpad. Do plavljenja dolazi kada nivo vode u rekama poraste toliko da dolazi i do pojave podzemnih voda ili do prelivanja preko nasipa ili kada usled pritiska vode na nasipe dođe do njihovog probijanja. Do poplave može doći i usled pucanja i prelivanja brane zbog prevelikog dotoka vode, što prouzrokuje poplavu sličnu bujičnoj poplavi ili u mnogo širim razmerama. Poplave se mogu dogoditi svuda. Čak i vrlo mali potoci, rečice, kanali za odvod ili kišni kanali koji deluju bezopasno mogu izazvati poplave većih razmera. Uputstva za sprečavanje poplava u rizičnim oblastima. Tokom perioda kada nema poplava ponašajte se odgovorno. Ne bacajte otpad u reke, potoke i kanale. Ako je otpad već u koritima i kanalima, prijavite nadležnoj komunalnoj službi. U gradovima gde je kod jakih kiša pojačano oticanje voda, ne bacite otpad i ne prekrivajte šahtove koji odvode atmosferske vode. Po mogućstvu pripremite džakove sa peskom koji u slučaju nailaska poplave možete staviti na ulaz i zatvorite sva mesta na kući kroz koje može da uđe voda.
Ne pregrađujte vodotokove kako bi pravili akumulaciju vode u letnjem periodu. Uputstva za ponašanje tokom poplava. Pratite informacije preko radija, televizije i putem interneta. Budite svesni da su bujične poplave moguće. Ukoliko postoji rizik, odmah pređite na više spratove kuće. Ne čekajte instrukcije da biste to uradili. Ukoliko u domaćinstvu postoje osobe sa invaliditetom, obavestite ih o tome šta se događa, posebno slepe osobe, i dogovorite se sa njima kako da im najbolje pomognete. Držite se dalje od električnih kablova. Izbjegavajte oblasti koje su poznate po klizištima i odronima. Ne ometajte spasilačke ekipe u njihovom radu i obavestite ih ukoliko među ukućanima ili susjedima postoje osobe sa invaliditetom. Uputstva za ponašanje ukoliko je evakuacija neophodna. Uzmite pripremljene nužne stvari i po mogućstvu organizovano napustite domaćinstvo kako biste se sklonili na sigurno. Budite kooperativni i sarađujte sa spasilačkim ekipama. Ako živite nizvodno od brana, informišite se koji je signal za opasnost, koliko vremena vam je potrebno da se sklonite i koja je sigurna granica za sklanjanje u slučaju njenog rušenja. Preko sredstva javnog informisanja pratite stanje i upozorenja o mogućoj poplavi. Ukoliko nemate vremena, poželjno je da obezbedite svoj dom, isključite struju na glavnom prekidaču, isključite sve električne uređaje. Ukoliko nađete vremena da obezbedite svoj dom na ovaj način, ne dodirujte električnu opremu ako stojite u vodi. Uputstvo u slučaju da morate da napustite dom. Ne hodajte kroz vodu koja se kreće. Kretanje kroz vodu dubine 15 cm može izazvati pad. Ukoliko morate da prođete kroz vodu, hodajte tamo gde se voda ne pomera. Koristite štap da bi proverili dubinu vode i čvrstinu tla pod vodom. Ne ulazite vozilom u poplavljena područja. U slučaju da vas poplavna voda opkoli, napustite vozilo i ukoliko je moguće bezbedno pređite na više tlo. Ne prelazite brzake i potoke pešice niti kolima. Evakuišite domaće životinje, a ako to ne možete, oslobodite ih iz objekta u kojima su smeštene. Budite pripremljeni u slučaju da morate da napustite domaćinstvo. Pripremite ranac ili torbu sa ličnim dokumentima i najosnovnijim stvarima. Baterijska lampa, pištaljka, kabanica za kišu, topla odeća, duboka obuća, po mogućstvu gumene čizme, flašu sa pijaćom vodom, tranzistor i rezervne baterije, štap, kanap i sl. Uputstva za ponašanje posle poplava. Slušajte izveštaje na vestima o vodosnabdevanju kao i da li je bezbedno piti vodu. Izbjegavajte plavnu vodu. Ona može biti zagađena muljem, uljem, benzinom ili fekalnom kanalizacijom. Voda može biti također pod strujnim naponom od podzemnih kablova. Izbjegavajte vodu koja je u pokretu. Budite pažljivi u oblastima sa kojih se plavna voda povukla, putevi su možda oštećeni i opasni. Vratite se u svoje domove samo pošto nadležne službe proglase da je to bezbedno. Nemojte koristiti električne aparate pre provere. Očistite i dezinfikujte sve površine. Držite se dalje od zgrada koje su okružene plavnim vodama. Budite pažljivi pri ulaženju u zgrade zbog skrivenih oštećenja koje su mogla da nastanu. Osposobite oštećene septičke jame i druge kanalizacione sisteme, što je ranije moguće. Ukoliko su oštećeni, mogu da postanu veliki zdravstveni rizik. Očistite i dezinfikujte sve što je pokvašeno. Mulj koji ostaje posle plavne vode može da sadrži kanalizacione otpadke i hemikalije. Ukoliko primetite uginule životinje, obavestite nadležnu službu na telefonske brojeve 193 ili 1985. Upamtite, čak i kada se plavna voda povuče, opasnost postoji. Spasavanje i rad na vodi. Otvorena voda, reke i jezera. Dok plovite i kada se nalazite na vodi, neophodno je sljedeće. Adekvatna opremljenost za plovidbu. Adekvatno ustanovljena ruta puta. Upotreba svetla za noćnu navigaciju. Korišćenje prsluka za spasavanje i korišćenje pištaljke ili dozivanje u pomoć ukoliko plovilo tone.
Spasavanje u slučaju tonjenja ili druge nesreće. Spasioci će doploviti svojim čamcem, brodom ili daskom za spasavanje do lica kome je neophodna pomoć. Ukoliko vam je potrebna pomoć, sledite instrukcije spasilaca i ne paničite, kako bi spasioci mogli da vas prenesu do najbližeg sigurnog mesta. Ako ne možete pomoći licu koje je u vodi i kome je potrebna pomoć, probajte da mu dobacite bilo kakav predmet koji bi ga održao na površini i zapamtite lokaciju na kojoj se nalazi da biste bili u mogućnosti da je pokažete spasiocima kada stignu. Kretanje po ledu na površini vode, reke ili jezera. U slučaju da se krećete po ledu, znajte da postoji mogućnost da on pukne i da propadnete. Pri sebi bi uvek trebalo da imate neophodnu zaštitnu opremu u takvim situacijama, kao i mobilni telefon i pištaljku oko vrata. Uputstva za pružanje prve pomoći za lica koje su bila u hladnoj vodi. Ako lice može da se kreće, probajte da ga utoplite. Promenite mokru odeću i obuću i obucite suvu. Ako je lice nesvesno ili nije u stanju da se kreće, izbegnite nepotrebno pokretanje. Ne pokušavajte da ga presvučete. Sačekajte spasioce. Pokrijte ga da biste sprečili gubitak toplote tela. Možete mu dati toplu vodu sa šećerom, nikako alkohol. Masaža, alkohol i brzo utopljavanje može dovesti do opasnog gubitka toplote tela. Uputstva u slučaju da led pukne. Ne pomerajte se. Odmah zovite u pomoć ili duvajte u pištaljku. Pokušajte lagano da se vratite odakle ste došli. Pokušajte da se podignete iznad leda, kotrljajte se po njemu, hodajte četvoronoške ili puzeći dok ne dođete do debljeg leda. Posle izbavljenja utoplite se. Ako niste u mogućnosti da se vratite na siguran led, zapamtite da je neophodno da smanjite gubitak toplote tela. Uputstvo u slučaju da je nekom drugom potrebna pomoć. Pozovite spasilačke službe. Pokušajte da pomoću konopca, grane, štapa, drveta ili drugog predmeta povučete ili privučete lice koje je u ledu. Odvlačite lice koje vodi u pravcu čvrstog leda, hodajte na četvoronoške ili puzite posljednjih nekoliko metara. Klizišta i odroni. Srbija spada u područja koja su ugrožena klizištima i odronima. Čak 30% naše teritorije podložno je klizištima. Da bi se štete umanjile, važno je upoznati se sa svim elementarnim nepogodama, seizmološkog i litosferskog karaktera. Klizišta predstavljaju kretanja zemlje, kamenja i drugih nanosa. Aktiviraju se i razvijaju brzo, kada se voda akumulira u zemljištu kao posljedica jakih i obilnih kiša, podzemnih voda, otapanja snega i neadekvatne eksploatacije zemljišta. Mogu da nastanu kao posljedica lošeg odnosa prema zemljištu, pogotovo u planinskim oblastima, kanjonima ili u blizini obala. U slučaju klizišta obrušava se masa kamenja i zemlje. Klizišta mogu biti mala i velika, spora ili brza, a aktiviraju se kao posljedica jakih kiša, zemljotresa, požara, jakih zima i smrzavanja, erozije u slučaju ljudske modifikacije terena i podzemnih voda. Ukoliko živite u oblastima koje su podložna klizištima i odronima, obratite pažnju na čudne zvukove koji mogu biti pokazatelji pokretanja klizišta ili odrona, poput lomljenja drveća i sl. Ukoliko ste u blizini potoka ili kanala, budite na oprezu zbog povećanja ili smanjenja protoka vode ili zamućivanja vode. Razmotrite mogućnost napuštanja ugroženog mesta pod uslovom da to možete bezbedno učiniti. Ostanite budni na oprezu, slušajte upozorenja sa radija i televizije o mogućim jakim kišama. Upamtite da je vožnja tokom jakih kiša opasna. Budite veoma oprezni ukoliko vozite, obratite pažnju na oštećene puteve, blato, palo kamenje ili druge pokazatelje. Ukoliko primetite opasnost od klizišta, obavestite nadležnu službu na broj 193 ili 1985. Obavestite komšije koje mogu biti pogođene ovom opasnošću i udaljite se iz zone klizišta, budući da je to najbolja zaštita. Uputstva posle klizišta. Držite se dalje od oblasti koja je pogođena klizištima. Slušajte radio i televizijske vesti kako biste bili u toku sa svežim informacijama.
Obratite pažnju na poplave koje se mogu pojaviti posle klizišta i odrona. Proverite da li ima povređenih ili zarobljenih ljudi u blizini klizišta. Pomozite komšijama kojima je potrebna posebna pomoć, deci, starijima i ljudima sa posebnim potrebama. Proverite i prijavite lokalnim vestima ukoliko ima pokidanih električnih vodova ili oštećenih puteva ili pruga. Prijavite oštećenja u temelju kuća, na dimnjacima ili krovovima. Ponovo zasadite drveće u najkraćem mogućem roku, pošto erozija može dovesti do gubljenja zemljanog prekrivača i novih klizišta u budućnosti. Zemljotres. Zemljotres ili potres nastaje usled pomeranja tektonskih ploča, kretanja zemljene kore ili pojave udara. Posljedica toga je podrhtavanje tla zbog oslobađanja velike energije. Jačina potresa zavisi od više činilaca. Nasuprot rasprostranjenom uverenju da su to retke pojave, zemljotresi se dešavaju vrlo često. Na sreću, najveći broj je slabijeg intenziteta koji ne izaziva oštećenja. Zemljotres se ne može predvideti, ali možemo načiniti kako da se zaštitimo. Intenzitet zemljotresa održava rušilački efekat zemljotresa na površini terena. Izražava se različitim skalama, najčešće Merkalijevom skalom od 12 stepeni. Magnituda zemljotresa sa druge strane predstavlja jedinicu mere količine oslobođene energije u hipocentru, u žarištu zemljotresa. Izražava se Richterovom skalom koja ima gornju granicu, ali kako do danas nije zabeležen zemljotres jačine 10, obično se predstavlja do 9 jedinica. Šta činiti za vreme zemljotresa? Ostanite mirni i prisebni i ne dozvolite da vas obuzme panika. Budite svesni da su neki zemljotresi samo početni potresi i da ubrzo može uslediti sledeći, jači potres. Ne paničite. Ne pokušavajte da bežite. Spustite se na pod, sklupčajte se i zaštitite glavu. Uputstva za vreme zemljotresa ukoliko ste unutar kuće. Nađite zaklon na bezbednim mestima u kući kao što su dovratnici, noseći zidovi, mesto ispod stola, čvrstog nameštaja i ostanite tamo dok traje potres. Ili pokrite svoje lice i glavu rukama i sklonite se u ugao unutrašnjih zidova prostorije. Udaljite se od stakla, prozora, spoljnih zidova i vrata i bilo čega što može da padne, poput lustera ili polica. Ukoliko ste u krevetu, spustite se pored kreveta i zaštitite glavu. Ostanite u kući dok potres ne prestane i ne bude bezbedno za vas da izađete. Istraživanja su pokazala da najviše povreda nastaje kada ljudi pokušavaju da izađu iz zgrade za vreme potresa. Iz prizemne zgrade ili sa prvog sprata možete izaći na otvoren prostor, ali vodite računa da budete na bezbednoj udaljenosti od zgrade. Sve dok zemljotres traje, izbegavajte stepeništa i liftove. Ne koristite lift. Ne izlazite na terasu ili balkon. Ne držite police iznad kreveta. Ukoliko ste u blizini visoke zgrade ili unutar nje, sklonite se od stakla i spoljnih zidova. Ukoliko ste u javnom objektu, škola, preduzeće, tržnom centru, centru za rekreaciju ili prodavnici, ostanite mirni i izbegavajte paniku. Držite se dalje od mase ljudi koje u panici kreće ka izlazima. Budite svesni da može doći do nestanka struje i da se alarmi mogu uključiti. Uvek imajte pripremljenu baterijsku lampu i tranzitorski prijemnik sa rezervnim baterijama. Odmah isključite sve izvore električne energije, gasa i vode. Ukoliko ste koristili bilo koji izvor toplote, isključite ga kada se potres smiri. Ukoliko dođe do pojave požara, pokušajte da ga ugasite i obavestite lokalnu vatrogasnu spasilačku jedinicu. Ukoliko je potrebno i ukoliko ste u mogućnosti, pridružite se timovima za spasavanje iz ruševina i uključite se u potragu i pružanje pomoći nastradalima pod ruševinama srušenih objekata. Uputstva za pronalaženje tokom zemljotresa ukoliko ste na otvorenom. Sklonite se od ulične rasvete, električnih kablova i zgrada. Najveća opasnost je u blizini građevina i na izlazima i uz spoljne zidove. Ukoliko ste na ulici, vodite računa o objektima koje mogu pasti na vas, kao što su dimnjaci, crepovi sa krova, slomljeno prozorsko staklo i sl. Zaštitite glavu rukama ili tašnom.
Uputstva za ponašanje tokom zemljotresa ukoliko ste u vozilu u pokretu. Zaustavite se ukoliko vam bezbednost u saobraćaju dozvoljava. Izbegavajte zaustavljanje u blizini zgrada, drveća, nadvožnjaka ili električnih kablova. Nastavite oprezno kada potres prestane. Izbjegavajte puteve, mostove ili rampe koji su možda oštećeni u potresu. Uputstva za ponašanje ukoliko se nađete pod ruševinama. Ne palite šibicu. Ne krećite se. Prekrijte usta maramicom ili tkaninom. Udarajte o cev ili zid kako bi spasilački timovi mogli da vas pronađu. Ukoliko imate pištaljku, iskoristite je. Vičite samo ukoliko je to posljednja opcija. Vikanje može izazvati udisanje opasno velike količine prašine. Sačuvajte prisebnost i pokušajte da se orijentišete. Ako ste pritisnuti materijalom, započnite sa laganim odstranjivanjem, pri čemu štedite snagu i čuvajte se oštrih predmeta i naknadnog povređivanja. Uputstva za ponašanje posle prvog udara zemljotresa. Budite spremni za dodatne potrese. Ako je objekat oštećen zbog mogućnosti nastanka jačeg zemljotresa, napustite ga smireno, bez panike i po redu. Majke sa decom, stari, bolesni, osobe sa invaliditetom itd. Ukoliko se nalazite u oštećenom objektu ili osjećate miris gasa ili vidite pokidane kablove, ne palite sveće, šibice, zbog opasnosti od požara i eksplozija. Proverite da li je neko povređen. Ne pomerajte ozbiljno povređene osobe. Pratite uputstva nadležnih organa. Koristite telefon samo u slučaju nužde kako se telefonske linije ne bi opteretile. Ne koristite automobile kako ne biste ometali spasilačke ekipe u obavljanju svojih funkcija. Izbjegavajte ulazak u kuću, pogotovo ukoliko postoje oštećenja, osjetite miris gasa ili vidite oštećene kablove. Napomena. Republički seizmološki zavod je nacionalna ustanova koja ima tačne i proverene informacije o zemljotresima. www.seismo.gov.rs Tehničko-tehnološke opasnosti. Tehničko-tehnološke opasnosti nastaju kao iznenadni i nekontrolisani događaji prilikom upravljanja određenim sredstvima i obavljanja aktivnosti sa opasnim materijama uz požar, eksploziju, izlivanje, isparavanje ili terorističku aktivnost. Karakteristične su po brzoj pojavi zdravstvenih simptoma kod ljudi, mučnina, povraćanje, anksioznost, teškoće sa disanjem, grčevi, upala očiju, crvenilo kože i osip. I životinja. Neobičajan broj uginulih, divljih i domaćih životinja, ptica, riba i insekata. Primetnim znacima u okolini. Dim, plamen, zvučni efekat, obojeni talozi, uvelo lišće, prodorni miris. Kratkom vremenskom trajanju, odnosno dugom u slučaju nuklearnog ili radiocionalnog akcidenta i složenosti sprovođenja zaštite i otklanjanja posljedica, posebno kod nuklearnih i radioacionalnih akcidenata. U slučaju nastanka opasnosti potrebno je preduzeti sljedeće. Ako ste na polju, odmah ili što pre napustite prostor, mesto nastanka udesa. Ako niste povređeni, pomozite povređenom. Ukoliko postoji mogućnost, sklonite se u zatvoreni prostor. Zatvorite sve prozore i vrata i isključite klima uređaje i druge ventilatore. Upotrebite priručna sredstva za zaštitu organa za disanje, maramicu, deo odeće ili druge tkanine natopljenje vodom. Ukoliko ste u stanu ili kod kuće, izvršite hermetizaciju prostorija u kojima boravite. Popunite otvore i pukotine sa samolepljivim trakama, ćebadima, prekrivačima i drugim tkaninama koje možete da koristite. Upotrebite odgovarajuća ili priručna sredstva koja imate u domaćinstvu. Respiratore, maske od materijala sa dobrom moći upijanja, maramice, gazu, delove odeće i sl. Koje ćete pre upotrebe natopiti vodom ili rastvorom soda bikarbone. Za zaštitu očiju upotrebite naočare ili slične onima za zaštitu na radu, maramice, delove odeće i sl.
Ukoliko bude postojala potreba za evakuacijom, pripremite kišne ogrtače, vetrovke, otpornu odeću od sintetičkog i nepromočivog materijala, kao i rukavice, čizme ili duboke cipele. U slučaju da ste lakše zahvaćeni efektima udesa, otrovani, opečeni ili fizički povređeni, isperite ruke, skinite sočiva. Odmah se oslobodite delova kontaminiranih delova odeće i obuće, stavite odeću u plastičnu kesu ili u kantu. Istuširajte se, pri čemu se više puta nasapunjajte i isperite. Napravite 2% rastvor sode bikarbone sa kojim ćete isprati oči, usta i organe za disanje. Isperite svako oko bez mnogo pritiska, od nosa ka spolja, po 15 minuta. Potražite medicinsku pomoć ukoliko imate ozbiljne sumnje da ste bili izloženi opasnim supstancama. Pažljivo pogledajte ranu, opekotinu. Na ranu stavite čistu gazu i fiksirajte opečeni deo kože kao da je polomljen, kako ne bi došlo do daljeg oštećenja tkiva. Povređenima hitno nadoknadite izgubljenu tečnost i so. Kontrolišite disanje i sačekajte medicinsku pomoć, a ukoliko je hitna pomoć sprečena, organizujte prevoz povređenih do zdravstvene ustanove. Ukoliko ste u vozilu, ostanite pribrani, zatvorite i držite prozore zatvorenim, isključite klima uređaje i ventilaciju. Potražite zgradu u kojoj biste mogli naći utočište i pažljivo zaustavite svoje vozilo, a ukoliko to nije moguće, ostanite u vozilu. Uključite radio i pratite obaveštenja i uputstva nadležnih službi. Ukoliko ste u blizini mesta udesa, ostanite pribrani i pokušajte da se zaštitite, a tek kada ste adekvatno zaštićeni, ponudite pomoć drugima ili samo ukoliko znate kako. Udaljite se od mesta udesa u što kraćem roku. Ne okrećite se i ne dodirujte mesta na kojima postoje opasne hemikalije. Ne palite cigaretu. Pokušajte da pokrijete telo u najvećoj mogućoj meri i zaštitite disajne puteve od opasnog gasa ili prašine. Pokrijte usta i nos peškirom ili nekim platnom. Polako dišite. Ostanite prisebni, ne paničite. Pratite uputstva organa nadležnih službi i obaveštenja putem sredstva javnog informisanja. U slučaju prestanka opasnosti potrebno je preduzeti sljedeće. Obavezno se javite zdravstvenoj ustanovi radi pregleda. Ukoliko je došlo do kontaminacije prostora gde boravite, uklonite prašinu sa odeće i predmeta, navlaženim materijalom sa dobrom moći upijanja po uputstvu dobijenim od nadležne službe. Napomena. Vodite računa o postupanju sa generisanim otpadom, odećom, obućom, materijalom za čišćenje i svakim predmetom koji je bio izložen kontaminaciji. Kako bi sprečili dalje zagađenje, obavezno spremite otpad u plastične vreće i odložite na mesto određeno od strane nadležne službe. Nuklearne i radiološke nesreće. Nuklearne i radiološke nesreće su vanredni događaji koji direktno ugrožavaju ljude, okolinu i materijalna dobra i zahtevaju preduzimanje mera zaštite. Radiološke nesreće mogu da nastanu u uslovima kada su radioaktivni izvori van kontrole, bačeni, izgubljeni, pronađeni ili ukradeni. Kada postoji ozračivanje i kontaminacija stanovništva iz nekog razloga. Usled pada satelita sa radioaktivnim materijalima i prilikom prevoza radioaktivnih materijala. Nuklearne nesreće su incidenti koji zahtevaju mere zaštite zbog oslobađanja energije u nuklearnoj lančanoj reakciji ili ispuštanja proizvoda lančane reakcije. Nuklearna postrojenja na kojima mogu da se dogode nesreće ove vrste su nuklearne elektrane, istraživački reaktori i reaktori na brodovima, skladišta i odlagališta radioaktivnih supstanci i industrijski objekti, na primjer proizvodnja nuklearnog goriva. Nadležni organ za proglašenje opasnosti od nuklearnog i radiološkog udesa je Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. http://srbatom.gov.rs
Stanovnici u oblastima koje su ugrožene obaveštavaju se o opasnosti i o sprovođenju zaštitnih mera preko centralnih i lokalnih medija ili na drugi odgovarajući način. Po prijemu obaveštenja o opasnosti potrebno je preduzeti sljedeće mere. Zateknete li se na otvorenom prostoru, odmah, brzo i bez panike uđite u zatvoreni prostor, kuću, stan ili sklonište. Ako ste duže bili na otvorenom prostoru, pre ulaska u kuću, stan ili sklonište, sklonite sa sebe spoljne delove odeće i ostavite ih napolju. Po ulasku u zatvoreni prostor odmah operite nepokrivene delove tela, ruke, lice, vrat, kosu. Zateknete li se u zatvorenom prostoru, zatvorite prozore i vrata, isključite ventilaciju i tu ostanite do daljnjeg. Uključite radio ili TV prijemnik zbog dobijanja informacija o mestu i prirodi nesreće i o merama zaštite i spasavanja koje treba preduzeti. Posebno se pobrinite za decu, trudnice, stare, nemoćne i bolesne osobe i invalide, kako ukućane, tako i komšije. I preduzmite mere zaštite i spasavanja prema uputstvima koje daju nadležne službe ili sredstva javnog informisanja. Napomena. Sklanjanje u zatvoreni prostor, kuću, stan ili sklonište je mera koja se sprovodi 24 sata, zato ne paničite i ne napuštajte prostorije. Dok ne dobijete uputstva koja daju nadležne službe ili televizija, preduzmite sljedeće. Pripremite sredstva za hermetizaciju prostorija u kojima borave članovi domaćinstva. Popunite otvore i pukotine sa samolepljivim trakama, ćebadima, prekrivačima i drugim tkaninama koje možete da iskoristite. Za zaštitu organa za disanje pripremite priručna sredstva koja imate u domaćinstvu. Respiratore, maske od materijala sa velikom moći upijanja, maramice, gazu, delove odeće i sl. Za zaštitu očiju pripremite naočare slične onima za zaštitu na radu ili maramice, delove odeće i sl. Ukoliko bude postojala potreba za evakuacijom, pripremite za članove domaćinstva kišne ogrtače, vetrovke, otpornu odeću od sintetičkog i nepromočivog materijala, kao i rukavice, čizme ili duboke cipele. Ostanite pribrani, ne paničite. Pratite uputstva nadležne službe i televizije i postupajte po njima. Potrebno je da znate i sljedeće. Za ishranu iskoristite samo namirnice koje vam se nalaze u kući, stanu ili skloništu. Ne koristite vodu za piće iz vodovoda. Ukoliko ste u mogućnosti, pre ulaska u kuću zatvorite sve otvore na objektima gde se nalaze životinje i zaštitite izvore vode za piće, to jest bunare. Životinje hranite po uputstvima nadležne službe, nikako hranom koja se nalazi na otvorenom. I ne puštajte životinje na ispašu. Terorizam. Primjeri terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama, Engleskoj, Japanu, Španiji, Indoneziji i Rusiji ukazuju da ni veliki sistemi koji se dugo pripremaju za suočavanje sa posljedicama terorističkih akata nisu imuni na propuste u funkcionisanju koji su vrlo česti uslovljeni faktorom iznenađenja i šoka. Za društvo kao što je Srbija, koja tek uspostavlja osnove jedinstvenog sistema reagovanja u vanrednim situacijama, mogućnost da do propusta dođe je još veća. Posljedice terorističkih akata, osim ljudskih žrtava, podrazumevaju i velike materijalne štete, koje je neophodno sanirati veoma brzo, kao što se u nekim slučajevima radi paralelno s akcijama traganja za preživelima. Funkcionisanje medicinskih i komunalnih službi lokalne samouprave je od velike važnosti. Pri saniranju posljedica terorističkih akata u prvom planu su brzina i efikasnost, posebno kada je u napadu bilo ljudskih žrtava, kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraznih bolesti. Shodno tome, plan sanacije je obavezni sastavni deo planova za reagovanje u vanrednim situacijama. Šta možete da učinite da biste bili spremni u slučaju terorističkog napada? Potrebno je da utvrdite potencijalne opasnosti i moguć obim štete u vašem okruženju. Nakon toga obavite razgovor sa ukućanima, komšilukom i lokalnom zajednicom. Zajednički napravite plan evakuacije i definišite korake u slučaju terorizma. U cilju što bolje pripreme trebalo bi da
Kreirate plan komunikacije za hitne slučajeve. Ustanovite zajedničko mesto okupljanja. Pripremite zalihe i opremu za slučaj iznenadnog napuštanja kuće. Lekove, dokumenta, novac, vodu, hranu, ćebad, šatore, prvu pomoć, baterijske lampe. Pregledajte i usaglasite planove za evakuaciju obdaništa ili škola vaše dece i firme u kojoj radite. Uputstva za ponašanje nakon terorističkog napada su sljedeća. Ostanite smireni i budite strpljivi. Slušajte radio i televiziju kako bi bili u toku sa svežim informacijama ili instrukcijama nadležnih. Pratite savjete nadležnih službi. Ako se napad dogodi u blizini, pružite prvu pomoć povređenima. Ako se napad dogodi u blizini, proverite štetu koristeći baterijske lampe, nemojte paliti sveće, šibice i električne uređaje. Proverite da li ima vatre i da li curi gas. Isključite sve oštećene uređaje. Zbrinite kućne ljubimce i domaće životinje. Proverite neposredno okruženje i pružite prvu pomoć. Evakuacija. Ako nadležne službe traže da napustite kuću, postoji dobar razlog za to i trebalo bi da odmah postupite po njihovom savjetu. Pratite radio i televizijske stanice radi informisanja i uputstva nadležnih. U slučaju evakuacije, obucite se toplo, pantalone, toplu jaknu, odgovarajuće cipele kako biste se zaštitili u najvećoj meri. Povedite kućne ljubimce, ne ostavljajte ih. Zaključajte kuću. Koristite putne pravce koje odrede nadležne službe. Ekstremni vremenski uslovi. Ekstremna vrućina, toplotni udar. Toplotni udar je jedna od najtežih komplikacija termičkog stresa. Do ovog stanja dolazi u uslovima povišene spoljne temperature i visokog procenta vlažnosti vazduha, kao i zbog prenapornog rada. Uslijed intenzivnog izlaganja organizma toploti dolazi do naglog porasta telesne temperature preko 41 stepen Celzijusa u kratkom vremenskom periodu, 10 do 15 minuta. Simptomi toplotnog udara su visoka telesna temperatura, iznad 40 stepeni Celzijusa, suva i vruća koža, otežano disanje, ubrzan rad srca 160 do 180 otkucaja u minuti, nizak krvni pritisak, vrtoglavica, glavobolja, umor, mučnina i povraćanje, grčevi, nesiguran hod, gubitak svesti i odsustvo znojenja. Ukoliko su kod osobe primetni simptomi toplotnog udara, neophodno je da joj se u što kraćem roku snizi temperatura i pruži neophodna prva pomoć. Potrebno je odvesti osobu u rashlađenu prostoriju ili u hlad, ukloniti joj suvišnu odeću, rashladiti je umivanjem hladnom vodom, izlaganjem strujanju vazduha i dati joj da pije tečnosti, napitke bez kofeina i alkohola, ukoliko je u svesnom stanju. Toplotni udar je vrlo sličan sunčanici sa razlikom da ne mora nastati kao posljedica direktnog izlaganja suncu. Kao osnovni vid prevencije preporučuje se adekvatan izbor odeće primeren klimatskim uslovima, svetle tkanine i prirodni materijali, redovna rehidratacija, rashlađivanje i sl. Ekstremna hladnoća, snežne oluje i smrzavanje. Jake snežne padavine, ekstremna hladnoća i dugotrajno izlaganje niskim temperaturama mogu izazvati hipotermiju kod pojedinaca i paralisati život i funkcionisanje zajednice, prekid snabdevanja električnom energijom i vodom, prekid saobraćaja, poplave i sl. Opšta uputstva. Nabavite dovoljno količine ogreva i namirnica. Pripremite tranzistore sa rezervnim baterijama ukoliko dođe do prekida električne energije. Neka vam u kući bude toplo i ostanite unutra koliko je to moguće. Ne puštajte decu napolje bez nadzora. Obucite odgovarajuću odeću i obuću. Uputstva za vreme snežne oluje.
Uključite radio ili TV prijemnike kako biste bili obavešteni o vremenskim uslovima ili hitnim informacijama. Štedite gorivo i ogrev. Uputstva za vreme snežne oluje ukoliko ste na polju. Idite na bezbedno mesto i ne izlažite se snežnoj oluji. Zaštitite osetljive delove tela, lice, ekstremitete. Neka vam odeća bude suva. Obratite pažnju na pojavu promrzlina. Obratite pažnju na znakove hipotermije, drhtanje, iscrpljenost, pospanost, gubitak pamćenja i otežan govor. Ukoliko je neophodno da vozite, koristite lance, putujte preko dana i obavestite svoju rodbinu, prijatelje, o nameravanoj putanji kretanja. Izbegavajte visoke konstrukcije, visoko drveće, ograde, telefonske kablove i električne vodove. Ukoliko se kod osobe primete simptomi hipotermije, to je smrzavanja, odvedite je na toplo mesto. Presvucite je u suvu odeću i uvijte cijelo telo u ćebe. Ugrejte prvo centralni deo tela. Dajte joj da pije tople napitke. Pružite joj prvu pomoć i u što kraćem roku organizujte prevoz do medicinske ustanove. Mraz. Poseban oprez neophodan je za vreme vožnje u oblastima u kojima se stvara poledica. Budite unapred informisani o stanju na putevima i pobrinite se da imate zimsku opremu, lance za gume koje sprečavaju proklizavanje. Ukoliko pešačite, pobrinite se da imate odgovarajuću obuću i budite pažljivi kako biste izbjegli povrede na klizavim putevima, trotoarima i sl. Trotoare ispred svojih kuća ili poslovnih objekata očistite od leda i snežnih nanosa. Uklonite ledenice i sneg sa krova i terasa vaših domova. Oluje i udari groma. Opasnost za vreme oluja preti od veoma jakih vetrova, jakih i obilnih padavina, udara groma i mogućeg grada. Za vreme jakih oluja potrebno je preduzeti sljedeće mere ukoliko ste u zatvorenom prostoru. Obezbedite sve objekte koji mogu da odlete usled jakog vetra ili obilne kiše i izazovu materijalnu štetu ili povrede građane. Obezbedite prozore i spoljna vrata i zatvorite sva unutrašnja vrata. Izbegavajte kontakt sa kuhinskim i kupatilskim slavinama, radijatorima i drugim metalnim predmetima, budući da su dobri provodnici. Udaljenost od oluje možete proceniti kroz sljedeće korake. Izračunajte vreme između sevanja i groma u sekundama. Izračunato vreme podelite sa 3 kako biste izračunali udaljenost oluje u kilometrima. Ova udaljenost je indikativna jer se oluje mogu pojaviti veoma brzo iznad vaše oblasti. Preduzmite sve što je neophodno pre nego što oluja zahvati vaše područje. Upamtite, sva pomenuta pravila povećanja sigurnosti mogu samo umanjiti rizik od potencijalne štete i gubitka. Atmosferska pražnjenja su opasna, nepredvidljiva i sigurnost nikada nije apsolutno zagarantovana. Ukoliko ste na otvorenom, sledite sljedeće uputstva. Sklonite se od bilo kakvih visokih struktura, jarbola, stubova, tornjeva. Imajte u vidu da je sigurno rastojanje jednako visini strukture. Izbjegavajte visoke konstrukcije, visoko drveće, ograde, telefonske kablove i električne vodove. Pokušajte da pronađete zaklon u zgradi ili u automobilu. Ako to nije moguće, sedite na zemlju. Izbjegnite stajanje u blizini zgrada ili automobila u koje ne možete da uđete kao u zaklon. Ako ste u šumi, zaštitite se ispod grana niskog drveća. Nikada nemojte stajati ispod visokog drveća na otvorenom prostoru. Izbjegavajte granicu između šume i otvorenog prostora. Radije uđite u šumu. Izbjegavajte otvorena polja, vrhove brda i planina, obale, jarkove ili druga vlažna mesta. Ne prelazite preko vode, ne plivajte. Nemojte držati kišobran ili druge metalne provodne predmete u rukama, štapove za golf, štapove za pecanje i sl. Izbjegavajte da budete u blizini metalnih objekata, bicikala, opreme za kampovanje i sl. Nemojte stajati uspravno, čučnite ili se makar sagnite, ne dodirujući zemlju rukama. Ako ste u grupi, držite rastojanje od 5 metara između sebe. Ukoliko se nađete u automobilu za vreme jake oluje.
Zaustavite automobil pored puta, dalje od elektrovoda i drveća koje može pasti na automobil. Ostanite u automobilu i upalite poziciona svetla dok ne prođe oluja. Zatvorite prozore i ne dodirujte metalne predmete u automobilu. I izbjegavajte poplavljene puteve. Neeksplodirana ubojna sredstva, NUS. Jedna od posljedica ratnih dejstava na našim prostorima su zaostala neeksplodirana ubojna sredstva. A razlozi zbog kojih ubojna sredstva nisu eksplodirala mogu biti različiti. Tehničko-tehnološke prirode, nepravilna upotreba, zastoj u fazi armiranja upaljača i drugo. Postoji opasnost da neeksplodirana ubojna sredstva i posle više decenija sagore ili detoniraju. Zbog opasnosti od ovakvih eksplozija, preporuka je da se pronađena NUS ne diraju, otkopavaju, pomeraju, sakrivaju, samovoljno uklanjaju, bacanjem u bunar, kanal, reku, jezero ili druga slična mesta, ili zakopavaju, demontiraju, spaljuju i slično. Postupajući po ovim uputstvima dajete svoj doprinos povećanju bezbednosti i smanjenju rizika po život i zdravlje, kako za sebe i svoje najbliže sugrađane, tako i sredinu u kojoj živite i radite. Uputstva ukoliko nađete NUS. Ne dirajte, ne pomerajte, ne drmajte, ne udarajte, ne bacajte, ne rastavljajte, ne stavljajte u vatru, obeležite, prijavite, obezbedite. Odmah pozovite policiju na broj 192 ili centar za obaveštenje na broj 1985. Predstavite se i recite odakle zovete, objasnite šta ste pronašli i kako predmet izgleda, kao i da li je u naselje u blizini i da li ima ugroženih građana. Saobraćajne nezgode. Preventivni postupci građana. Kako bi se umanjio rizik potencijalnih nezgoda, potrebno je da pre polaska na put prikupite informacije o vremenskim i putnim uslovima, radovima na saobraćajnicama na željenom pravcu i drugim problemima koje vas mogu zadesiti na putu. Obavestite hitne službe, policiju na broj 192, vatrogasno-spasilačke jedinice na broj 193 i hitnu medicinsku pomoć na broj 194. U slučaju saobraćajne nezgode spasavanje ugroženih osoba je prioritet. Operativni postupci građana na mestu udesa. Pri automobilskim, autobuskim, železničkim i drugim saobraćajnim nezgodama odmah pozovite nadležne službe na sljedeće brojeve: 1985, 192, 194 i 193. Posebno obratite pažnju da li je neko od učesnika u udesu prevozio opasne, zapaljive ili radioaktivne materije kako bi nadležni znali da li je dodatno ugrožena bezbednost izlivanjem, rasipanjem ili na drugi način. Obezbedite i obeležite mesto saobraćajne nezgode radi sprečavanja nastajanja novih saobraćajnih udesa. Uključite svetlosnu signalizaciju i ukoliko je potrebno, pokušajte da ugazite požar prirodnim sredstvima. Povređenog ne treba pomerati osim u slučaju kada je potrebno sloniti ga od opasnosti. Ukažite prvu pomoć povređenom, spustite lice na zemlju, zabacite mu glavu unazad i postavite pod glavu jaknu, ćebe ili slično. Okrenite ga na bok, omogućite mu da pravilno diše i zaustavite krvarenje. Ukoliko ste se zatekli u blizini mesta udesa, uključite se u neposredne akcije spašavanja povređenih. Ne dozvolite da vas panika obuzme i spreči u izvođenju potrebnih aktivnosti spasavanja. Postupke spasavanja ugroženih i povređenih lica i materijalnih dobara izvodite blagovremeno i savesno. Ukoliko raspolažete prevoznim sredstvom, a zatekli ste se na mestu nezgode, po ukazivanju prve pomoći pristupite transportu povređenih do najbliže zdravstvene ustanove radi potpunog zdravstvenog zbrinjavanja. Sačekajte hitne službe na licu mesta, nemojte se udaljavati, osim u slučaju da ukazujete prvu pomoć ili prevozite povređena lica. Pokažite im povređene, pratite instrukcije nadležnih profesionalnih službi i ne ometajte ih u obavljanju dužnosti. Prva pomoć.
Pri pružanju prve pomoći povređenoj ili naglo oboleloj osobi cilj je spasavanje života, sprečavanje nastanka trajnih posljedica, skraćivanje lečenja i brz oporavak unesrećenog. Ostvarivanje ovog cilja uspešnije je ukoliko postoji povezano delovanje svih učesnika u pružanju pomoći. Postupci pružanja prve pomoći su sljedeći: preduzimanje hitnih mera za spasavanje života, pozivanje pomoći, pružanje prve pomoći, intervencija hitne medicinske službe i bolničko zbrinjavanje. Hitne mere za spasavanje života obuhvataju obezbeđenje mesta nesreće, obeležavanje mesta nesreće i zaštitu povređenih od novog povređivanja, kao i pružanje prve pomoći povređenom, odnosno postavljanje osobe bez svesti u stabilan bočni položaj, preduzimanje mera oživljavanja osobe bez svesti koja ne pokazuje znakove života, ne diše, srce ne kuca, i zaustavljanje krvarenja. U toku pružanja prve pomoći koristite sredstva iz kompleta za pružanje prve pomoći i druga priručna sredstva. Kako biste bili u mogućnosti da pružite prvu pomoć, neophodno je da imate komplet za pružanje prve pomoći, čiji je sadržaj propisan pravilnikom o tehničkim uslovima za vozila, za čiju distribuciju dozvolu daje Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, ALIMS. Pozivanje pomoći. Odmah obavestite službu hitne medicinske pomoći na broj 194. Ako je hitnu pomoć pozvala druga osoba, zatražite od nje da vam potvrdi da li je poziv primljen. Prilikom pozivanja hitne pomoći potrebno je da se predstavite i naglasite da ste osoba koja pruža prvu pomoć na mestu nesreće. Date broj telefona i pružite operatoru sljedeće podatke: gde se nesreća dogodila, šta se stvarno dogodilo, opisati vrstu i težinu nesreće, moguću opasnost od vatre, vode, gasa, otrovnih materija, posebnih vremenskih uslova, broj, pol i približnu starost povređenih i o kakvim se povredama radi. Prosudite sami o vrsti povreda, prirodi bolesti i stanju povređenih. Sačekajte dalje uputstva ili pitanja. Potvrdite da ste uputstva razumeli, a razgovor završava operater službe hitne pomoći. Pružanje prve pomoći. Dok čekate hitnu pomoć, neprekidno pratite zdravstveno stanje povređenog. Ne napuštajte lice mesta i osim postupaka neophodne prve pomoći koje ste preuzeli, pridržavajte se pravila. Pre svega, ne štetiti. Ne činite više nego što se od vas očekuje. Ako dolazak službe hitne medicinske pomoći nije moguć, organizujte odgovarajući prevoz do najbliže zdravstvene ustanove. Pružanjem prve pomoći ne zbrinjavaju se samo povrede, već se i pruža i emotivna podrška osobi koja je zbog zadobijenih povreda znatno psihički i emotivno potresena. Nastojte da povređenog što više ohrabrite. Završna reč. Pred sobom imate priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama koje će vam pomoći da kreirate svoj porodični plan reagovanja u vanrednim situacijama. Ovo je poziv da se upoznate sa osnovnim elementima zaštite i spasavanja koji vam mogu pomoći da svakodnevni život učinite boljim i bezbednijim za svoju porodicu, kako u mestu u kom živite, tako i u mestima gde radite i često boravite. Znajte da su sve informacije u ovom priručniku zasnovane na svetski priznatim naučnim saznanjima i rezultatima istraživanja ove oblasti, ali i na iskustvima baziranim na raznim prirodnim katastrofama koje su pogađale našu zemlju proteklih godina. Namera nam je bila da vam omogućimo lak pristup osnovnim informacijama korisnim za ponašanje u vanrednim situacijama i što je još važnije da ih imate pre nego što do katastrofe dođe. Trudili smo se da u priručnik budu uključene sve potencijalne opasnosti koje bi mogle da pogode našu zemlju. Neke predstavljene katastrofe i vanredne situacije nisu ni česte ni mnogo opasne, ipak, proučite ih i upoznajte se sa njima. Verujemo da ste svesni da nije ni mudro niti korisno ignorisati rizik, pretvarati se da prirodne katastrofe i druge opasnosti ne utiču na nas.
Mnogo je korisnije da budemo svesni svih situacija koje nas mogu zadesiti i da budemo u stanju da pravovremeno i pravilno reagujemo u svakoj vanrednoj situaciji. Nadamo se da vam je osnovni koncept jasan. Svaki građanin je subjekat u sistemu zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Tačnije, onaj ko zna kako da se ponaša u situacijama koje podrazumevaju rizik po njegov život, pa koji god to rizici bili, doprinosi sopstvenoj bezbednosti i bezbednosti svoje porodice, a uz to čini rad spasilačkih službi lakšim. Sigurni smo da će vam ovaj priručnik pomoći da se pripremite i na najbolji način isplanirate svoj odgovor kako bi se umanjile eventualne posljedice raznih neočekivanih i vanrednih događaja. Brojevi hitnih službi: vatrogasci i spasioci 193, hitna medicinska pomoć 194, policija 192, Republički centar za obaveštavanje 1985, Evropski broj za vanredne situacije 112.